tamu miriyo karito tapahambur beli lo biyana rukunda yang da perong yang pulung miri nama kapipi tala dorinda na pulung na perong da lalu iyana rukuna na luri piaku dangu na mambiru weling la pamalangu kawudu hangahu dokang bulu dambu na patandanda jadi akan dalar pitu pawana mala arukika ninya na luri pieku la kalibaru paraimu dangu na mambiru la kuru kilimbatumu wana ang buang latani miriyehu karito lahau luadu lahau toko buku harani ninja dahau pasang lei ang nakupahan asik danya papap anjaru ruku bada pinding gambar dumalat dindingu umada lupangu lei ang napapahan kawai apindi yana gambar na maning patulihu miri purinja way mangolong kia na umangu. Napasangan yada napindi anuna na maningu patulih na kaway nuna biaringu paita danya na parhaya da tangu dahamayang da duma da kuro umat. Ang buhang gula tamen miriyah karito. Paita ya na parhaya nuna budia na maninya lawiki na pamalango. Pamalango na gambar ya na haumonong layeru hali na menjadi umat duma buandabat atau nama parhaya lay ala. Laparanding day laku layeru hali dan napahama na wianang layeru hali larihi menahu. Nuna pareta na pambada tulihu lahura tumatua. Kabunggur ihirail na may mabudi layeru hali kanadu lanuya na pangia umanay mirit. Tau ihirail da parhaya na pia kuluri na yeruhali tanda pia kuluri mbu daba na ihirail. Yaduyaka yana ipamalango na ajak nibu datau na mamay hamayang duma na kid na kota yeruhali dangung bondaba na raya tu na maninja. Ang buhang lutan miriyehu karito. Na pamalango yan, panaw na danyuta, katahamayanya, na kota, na pangia dia ina, yakan dia na pangia dadi kunda. Nuna, ia mayaka, na tanah, lupang bui na umanda. Tahamayan ja, buandaba na pareta, dangu na raya tu na maninja. Tahamayang kada luri pieku, dangu luri na mambiru, kani manunya lapangian nyuta. Patahamayang nyuta patakan danya, nakanyuro nai Allah, doma na pangian nyuta. Amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.